Ekipa, lijep pozdrav, dobrodošli u još jedan moj novi video. Danas idemo na smuđa ili bucova, možda čak i soma, vidjet ćemo šta naiđe. Znači noćni ribolov. Danas ću koristiti LP Shed Swifty 11 cm. Znači 11 i imam 9. Vidjet ćemo od te dvije šta ćemo, ali više mi znači igra ulogu ova veća, znači 11 cm. Tako da ćemo vidjeti. Isključivo ću danas startati s njim zato što ova guma je kralj. Znači ako ćete gađati znači pozicije koje su znači plitka voda, brz protok, znači nema dalje, 100%. Jedna od najjačih guma po meni zato što radi s cijelim tijelom, znači ovako ne radi samo rep kao kod nekih guma, znači cijelim tijelom i radi sitnu vibraciju, brutalan je, ajmo reći, ako ćete voditi ga tehnikom lera. Tako da eto, vidjet ćemo. To je to, ništa, ostanite uz mene i idemo u još jedan novi video. Vjerujem da će ovaj puta biti uspješan. To je to. Ekipa, prije nego što krenem, ovdje ću vam demonstrirati kako ova varalica radi. Evo pogledajte ovo, znači nevjerovatno. Ima predobar rad, pogledajte ovo ljudi. Vidite, strašno dobro radi. Top. Znači, ima predobar rad. Evo ekipa, jedan je pao na BB dekor. Idemo dalje. To je to. Pogledajte. Znači BB dekor. Malo. Vidite? Top. Puštamo. Ajde. Daj mali. Još jedan bucov. Pogledajte. Na LP Swifty. To. Nevjerovatno. Koliki bucov. Top. Znači noćni ribolov bucova. I naravno LP Swifty 11 cm. Znači ovo je kralj. Znači guma je kralj kad je ovako, znači plitka voda. Zapratite moj YouTube kanal Predator Fishing Croatia i vidimo se u nastavku videa. Možda bude još koji. Evo još jedno, pogledajte ovo čudo. Top. Idemo dalje. To je to. LP Swifty. Evo vidite dekor. Top. Idemo dalje. Po trećega mijenjamo dekor. Ajde da vidimo ovaj. Vidite, ovo je bijelo, čisti bijeli sa zelenim repom. Ajde da njega probamo, njega još nismo. Da vidimo. Treći dekor. Prva dva su pala, znači BB i ovaj je bio u pitanju. Znači idemo taj i ovaj. Znači ova dva su bila uspješna. Idemo treći. Da vidimo treći šta kaže. Dobro. Evo ga. To je to. Idemo da vidimo da li može i treći da padne na različiti dekor, odnosno treći dekor. Znači LP Swifty bomba, pogotovo kad je ovako plitka voda i kada je dosta jak protok vode, pogotovo tako ljeti, pošto nema kisika dovoljno i sva riba se znači nabija gdje je dosta protočno i gdje imaju znači neki prijelazi, limani, gdje je dosta plitko, tu bude riba. Hajde da vidimo. Možda može i treći da padne. Ekipa, evo još jedan je pao. Pogledajte ovo. Opa.
ali budi miran. Pogledajte ovo, top. Znači još jedan, ovo je treća boja. Znači bijeli sa zelenim repom, pogledajte, top. Znači još jedan, samo drugi dekor, odnosno treći dekor po redu. Pogledajte, top. Idemo dalje, možda još bude koji. Ajde, ovo ćemo puštati. I pa puštamo. Ajde. Ekipa, ako vas zanima LP Shed, slobodno mi se javite. Zaista smrtonosna guma. Tu sam za vas da pomognem. Znači jedna od, po meni, pogotovo ovako kad je ljeto, gdje je plitka voda, brz protok. Znači ovu gumu ako vodite tehnikom lera, znači strašno smrtonosna guma, pogotovo evo, vidjeli ste sami, 3 bucova, 4. Kao što ste vidjeli, bucovi su pali, da je bilo smuđa ovdje, znači prošle godine sam ga isto dobivao na tu gumu, znači ne vidim razlog da ne bi sada pao, sigurno da je tu, tako da idemo dalje. Ako vas zanima, evo, LP Shed, tu smo za vas, vidimo se u nastavku videa.